India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kibriu ki baklem yang klem sem ha Washington DC kila ban mat ya kajing syasar patok. Lada Kim Kongo ya kajing persang jong Presiden Donald Trump ban rat dingkong ya ki Kamronal bat ban pendu no ya kajing le rong be an jong kinong buhai snong bat ki pet wer sha US. Ya kibriu ki bom don yeng don sem en ailat ban mi no na ki jakasa jong ki. Ban syara sya ki jakasa ki pet wer balabu kerpang bat lada ki kentat loong bakin ngat ha kajing syadan kuna lani kila ban syasar patok ru. Ulivits ulaong baka bosen syar kadang wat kilat kilenti ban penkeriya ekibriu ki bom dan yeng don sem sya kajengai na kanong ba. Kalaong baki pulit jong ka US pa kila pendu no ya nyopo teli ki jakasa jong ki bom dan yeng don sem na ki pak jong ka sarkar pring na du ubenai leber bat kila temu ban penkuit ya ki arteli ki jakasa ki barangsa ha kanong ba ha ka bakut jong ka ne katayo. Andi Wazinix ubadai director jangka polisi Miriam Kitchen kasing ke ba aji syakri ya ki ba klem yang klem sem ula ong baka kenhun jeng u kelami syabar ban persang ban maham ya ki. Utram ula ong ha kilat patai kubor ba ukwa ba kibriu ki ba klem yang klem sem kin mi no na Washington wat hasua ba un penbenai ki sinjam ke ba pela ban shimti shipor ya katnat pulit jangka district ha Columbia bat ban pha ya ki pras pa ngut ki sipai national guard kum shibenta ban perking ya ki Kamronal hang